Bophelo bja lekgarebele e bile jo bo kopana. Lefuno o etšetše bophelo bja gagwe morago ga kgatišo ya video yeo e laetšago bokgoroto le go tlaišwa ke morutwana ka ena sekolong sa dithuto tša godimo sa Mbilwi. Balapa la lekgarebele leo la mengwaga e 15 ba sa tšošitšwe ke tiragalo ye. On the same day, when she came back, she reported the matter to the parents to say she was beaten by a fellow learner. They tried to comfort her as possible as they could. I think after that they took it for granted that their comfort has worked. It was only later that they realized that it's like she has taken some of the medication that was in the house, and that is when they called the ambulance, and the ambulance came. Unfortunately, when they arrived at the hospital, she was no more. Balapa ba sobišitšwe kudu ke gore a go magato a wa tšerego ke sekolo morago ga tiragalo yeo. As the family, we feel like maybe if they had intervened at such particular time and make sure that they do, their work diligently, because the matter was reported. Ba nyaka gore go latelwe melao ya sekolo ya lekgotlagalemo kgahlano le morutwana yeo a bethilwego lefuno ga sehlogo pele ga ge a tla etšeela bophelo. If there is any criminality that is, that has happened, we would like to see, like South Africa would like to see, justice prevailing. Maphodisa province ya Limpopo a re lekgarebe leo le bonego kgatišong ya video le betha ga sehlogo lefuno o ya go lebagana le molato wa go betha kgorontsheko kgauswinyana mo ga bjale go ka se dumelelwe go maloko a setšhaba go etsenela. Ga bjale lekgarebe leo le golegilwe sentareng yeo e hlapeditšwego ke sephodisa. Ka go le lengwe tona ya thuto ya mothego Angie Mosega yo a leng ka Limpopo ka ketelo ya semmušo o re o nyamišitšwe ke seo se diregilego. O boletše ga a tla emela pego go tšwa go bahlankedi ba lefapha ka provinceng. But I trust the minister, the MEC, that she can deal with the situation. We've been talking with her since yesterday. I spoke to her this morning. So I won't go to Mbilwi. I'll wait her report. Motshega o dumela ge bothata bja go tshwana le bjo ba maitshwaro a bokgoroto le go tlaišana bo swanetše go wele matsogong a maphodisa. It's a police matter. Just off the cuff, the learners, they fought. She took her life, so it's a different story. Unlike where we would say she took her life at home. So I think to be dealt with differently. The police will know how to deal with it. O tla tšwela pele go etela tše dingwe tša dikolo tšeo di sa tšweletšego dipoelo tše di botse ka provinceng go sasa.